video tha khat video khat an simu hitin video chu ipiham tia hile delta coin hi mainnet phalle ipiti unlock hung hedam ai lawal ipiti a hin hop do deu ham ti chung chang thu hi ai pawa hin sei khom deu hi ama se pena hi delta white paper ka hung lut ding delta white paper na sim no ma hile YouTube description a ho kan koi ding hintin a website hicha thun na sim theu hi delta web paper a hilu na hile website tawte website a ilu na hile home download app bo omen na FAQ ho omen hitlai la white paper a hung lut deu white paper songa hi ip in vet du ham in sei khom du ham tia hile delta chulaya hi topic khat in sei du activation and release mechanism hichpa chungchang thu hi in sei la deu hi hi English ajong video kan bolin hezong le ai mi hon ai pa bin jang hin bol ven ti je wa chu ai pa wa kan bol kit de hi hichi tu hin activation and release mechanism hicha an hung lu de hichi hi apoi modan he pi ham tia hile delta hi ka sei banga chu mainnet hong hi pale mainnet ti chu delta hi send receive transaction hong thei ti na hin na a value jang hum di ti na hin he che teg la chun coin in mind do zo si ho thana an pi do lo de na abona 100% an pi lo du hi ti chu atham thama an pi do de hin na atham thama hong ki release de hin hong ki hom do den he chu ipiti hong ki hom do atham ti chen vet de hin na heading khat chu crypto mining bol khanai lo na hi le kan sei de hintin crypto mining ho hi athang pia hi athang pi kitile abon wa hi mining crypto mining zo si hi market hong lut phat le ahila wala mainnet hong hi phat le balance ahila wala total mining balance ahila total mining coin ahila token hu abona an pi do zero hin na thempa khanan pi do jo te kana chu amasapena hi 10% ehlo 20% 15% 25% 30% ti ho an pi do jevin na it zo phala chun alasia 2% ti ho tabang hi an pi do kit jew hin na aji heti tabanga chu project khat le ni hi project dang hong chu heti tabanga chu achi na amo hin mining hong ke bol ho hi balance ho hi token ho hi thakana an pi do zero hin na epizenam tia hi le token zo si chu mi zo si hin 100% in mind zo si chu abon in pi do han na ibo akoi zo sin ikzo wa hi le a value chu zero so the na hi ji a chu he chota bang chu ven do na denga chu abula hi 20% 10% 30% ka poi token chu an pi do masat zeu na aban bana all ola them an pi do chu hi chu market them khat stabilize na dinga na hi chu hin hi chu to hi delta hi ipiti lampanga token hi mainnet phalle a hin hop do adhom ti chin da la deu hi amasapena hi delta white paper analu wahal activation and release mechanism hichi sunga hichi section sunga abona kizin na ana simleu chun na het thodu in english a kizin hichilang hi simleu chun na episia unlock mechanism hi ham crypto mining huwa hi ti chu hichilai expression akibol na the purpose of this design is to show hi na ana simleu chun he chu ke du a hin ken athua kan sei to de tantin hi choy sim lo chen hin na ai wangken chamcha an hin seijing kating ai pavin delta hi mainnet hong hi phalle amasapena hi 1% in pi do masat deu na 1% in an pi do deu hi chu hi ka sei masangin hoiten sing kata delta hi heading khat chu mainnet hong hi phalle hapta khat sunga hi a hi lawal hapta se a hi 1% an pi do ji deu ti na hi ne het thiam awam hapta khat sung ti na chu 7 days na a hi lawale
weekly a hilo wa hala per week ti de tan ten hapta khat sunga chu 1% hi an pi do gg diu aban le hapta kit phat le 1% maman pi do kit next a chu hapta kit phat le next week phat le chun a hilo next hapta kit phat le chun aban kina hapta kit phat le chun 1% hi ta chu hapta sia 1% an pi do gg diu a khutia hele chun lakhana hi hapta li a hilo wala 4 weeks o meti tawte a khutia le chun thlasia hi 4% an pi do duty na hin na hi chu ne thiam diu khat chu hi an delta hi epiti main net phat le a coin ho chu mining in bol do mining e bol ho a token ho coin ho chu epiti an pi do di hom eti an hop do di hom etia hi le hapta si a hi 1% a hin pi do aji do aban kina 1% han pi do ki hitia chu an pi do a khutia le thlakhana hi 4% ti na hin na he thiam bam te kana chu coins sang som na mai do a hele menet phat le hichlai la chu 1% hap chu 100 ti na 100 token chu nan pi do atiu aban kina chu remaining balance ava EPT calculation hong ke bol ki ding na 1% chi zat hong hidem 90 hong hidem ki hatalo na aje hit chung hidem na hita chu an pi do diu hin a hi wanga heading kha chu delta hi ama sapena hi KYC na KYC in pass zo le khun KYC pass ho chun first week nga ai lo le hapta ma sapena 1% chu amu pe jing do na KYC chu ha hai po yo mi zo sin abor zo sin pass chu ke diu he ti chu ke ma ko na confidence kan pi na KYC chu ha ai po yo KYC chu na bola hele na pass jing di ti na hi yo KYC chu ipe bola ki bol ham tia hi le mi khat chun fake mining hello clone mining boot mining ho abor thein lo dinga na mi khanin account khat mong bo account mi khanin account khat bo se anei thein dinga chu KYC ki bol te hi heading khat chu heja chu mi khat KYC om lawa le chu mi khat chun account som lang clone mining hello le EPP mining ho abola account tam ta chu ama mina chu account tam ta ki hon thein hi cho chu om lo na dinga hi cho om ma le chun mining chu fail lo di hen na transparent lo di tin hen aja chu hija chu mi zo si hin chan bo ki tu chana anei thein dinga chu account khat mi khat ai thein na ki KYC hung ke bol ji yo hi chang chun he diu khat chu hi chung hin tin aban le heading khat chu first week hello hapta ma sapena hi KYC na pass zo na pass KYC na pass na bol chai phat le ta na bol chai phat le hapta ma sapena hi 1% nan pi jing deu hi na a khutia le chun KYC na bol taka chu 1% chu na mu lo di ten he na hi ja chu KYC chu na bol phat le 1% chu nan pi do jing de hi aban le abana hapta kit na 1% chu flea market na amo in flea market ki dikhan an bol du hin flea market chu aha zong he pun na ai activity anu ma hung nom de hin na flea market zong he very interesting subject khan hong he din ka sai nom chu amo hin 1% token ho hi ipiha an mo pi do jing diwa he puin na nangin flea market hi flea market na chu transaction na ga bol phat le hapta ki na pa 1% chu nan pi do gg do na teka ne he thimbam ama sapena 1% chu KYC na bol ta chele na muding abana hapta ki na 1% pa chu flea market na transaction na naga bol phat le hi chu a bol dan hum de na ha jang he point apha dung ju ya abol dan jo siung ki update din tin hi flea market naga bol phale next hapta ki na 1% na mu ki ding aba nang chu flea market hapta khat phat ji na hi chu flea market na chu participate na bol ding na bol phale chun hapta 7% na mu ji ding na bol lawa hele chun a hapta hi 1% na mu di pa chu with hor ki bol ding na abale na bol kit phale 1% nan pi do ki ji de na hi chu hi ne thiam ba
net thiam lo di hom bang ka ha point ep hi le aban jong la ka sai nom chu KYC hi deadline lo di he te kana chu mining dang dang ho KYC hon deadline zin na e ka chana bol wal ne account nang chu thijing di ti na hi delta he account hi thi thei lo di hi mi khanin account khan nei chu delta ten jong burning ai lo wa le account close ti hong abol lo diu he tia chu mum jing di atun so na bol la wa he jong atun so na he ta chu di ji ai wanga chi ham tia chu khunung le del KYC ona ga bola hele chun hecha kona chu a coin hung job do dan chu a process a zui ki jing de na heading kha chu delta KYC hi time period lo de anop ino pha ki bor jing thei de na heja chu KYC chu kum khat kum ni men net hong kilan zo kum ni kum thum ke ha poi kum som ke poi chero ang khun ne account an hing na lai de na cha chu nangin KYC na bola haile a coin chu na mu tho di chi chu hung hen ten aban la ipi bola chu flea market hingai ham tia hi le hi chalai sim le chun ki heso ke na aje chu flea market hi flea market chung chang thu achoma subject choma se ngai ven na heading khat chu token hi ipiti mainnet phal an hop do du ham tia le hapta sia hi 1% a hin pi do ji de hi e chu 1% hapta sia na 7 days zo ti de hin hapta sia chu 1% another week nga chu 1% akhodre chen monthly a chu 4% ti na hi aban le a coin chu ipitelam dola eligible hidham na ai lo le a criteria chu itabang hidham a coin chu ipite mu thai dham itia hele avel hin sai kit leng KYC na KYC na bol ngai KYC na bol phat le chun ama se pena first week nga ai lo la hapta ma se pena 1% pa chu nahin out nahin namu pe de na aban kina 1% chu ipiti mudham tia hele flea market na participate bor nga hi flea market ang chu aha hi poye abe hi macha aha macha am poin ibol bo wa hi le hi moding macha am poi ti chu kan sei hi KYC jong ibola hela hi mo na dingum lo flea market jong ibola hi le hi mo na dingum lo hi chu apha dung ja yung khil diu hi he chu chung hin tin amo hin hi bola hi process hi zui ham tia hele amo hin digital payment currency mo denga project hi an bol hi ja chu flea market ang apo mo hin na flea market hi subject chum khan an sei taw tin na tu adingin delta coin chu epiti mainnet phal iza jat namu kamu di ham ti pa chu hi video hi video kan sim hi tan tin adang chu ang ipiham do nom na ne wale comment YouTube comment a hin dong vin lang na comment a reply ho kan bol hi atichi lo cha ka point iham tia do nom na ne wale YouTube comment a hin bol vin lang cha chu comment a reply kin kan bol son de tai video chu hi chan hin chai tang ka tele